Dobro jutro! Midva greva na Ultra Festival v Splitu. In ker greva iz črnogorske strani, bova rabila približno 6 ur. Mogoče malo manj kot vsi vi iz Slovenije. Nek flair imam zelo zoprn tle na kameri, trebam da skucam reči. Zdaj smo se ustavila na prvi lokaciji. Trebinje, tako je. Ful Uškado, mehno mestece, ki ima ful lepih parkov. V bistvu sam en ful velik lep park. Kakšen? Sredjen. Sredjen. Urejen. 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 Ful urejen grad. Tako je. Pa greva na sladoled, pa imajo tle ful dober sladoled, tako da... Kot Grka. Se pustim presenetiti. Nadaljujemo proti Mostarju. Našla sem tako najbolj fancy čevapdžinico, ampak po mojem bo bolj dober. Umrla bova. To je ta slavni stari most. Stari mostov. Probava iti tje dol. Bi se slikala? Možemo se slikava. Možemo se slikava. Kako so mi cute te male trgovinice. Spominki in šalčkami in vsemi malimi stvaricami. Stvaricami. Kaj imamo zdaj v planu? Zdaj v planu? Šta je naš plan? Zdaj v planu imamo... Kafica? Ćemo kaficu. Ali samo imamo negdje neki pogled veći. Ja mislim da se izgleda. Tamo preko, a? Preko puta. Ovo je kiseljak. Kavicu se zgledam. Nekaj lepo to pozadi. Ful lepo diši. Ful močno, tako da jaz bom po moje umrla. Coffee unboxing. Imamo kavico, vodico in cukor. Zdaj imam pol cukra in koka. Idemo Split! Možemo da pravimo predogrevanje s ovim pjesmama jer imat ćemo elektro 3 dana. Muc. Dubrovnik ne, mi idemo za Split. Muc. Čuvaj ga! Dobro. E ovako me stalno traumira, stalno. A 40 metara od mene je auto. Tražite jer nemam kud. Navučen sam na tvoje usne, dođi sada. Ne možeš bez Severine kad dođeš u Hrvatsku. Severina jeste Hrvatska. Da. Idemo Cobi, brat. Cobi! Ja sam zaboravila sve lirice, šta je ovo? Ne vodiš me ništa u provod. Moram više sam rob. Ne vodiš me ništa u provod, a idemo na Ultru. Samo jako. Štenica lanca, stabilnosti lance. Zašto ona voli kriminalce?
Sjedi, budi dobro, čekaj da se vratim ja. I sve čekao si me. Šta je, ovo je ti još? Šta? What the fuck? Je do delaya. Kako se gunca sve. Karizmatičan, istetoviran, problematičan, Nema ništa. Uber parkirao Passata. Passatija. Passatija. Pošto ga biće iz zlata. Hoću. Nisam je poznao. Sobi brat na brata. Sipa viski preko rana. Preko je bolje, a preko nije moje. Preko nije probavatka, preko nije moja majka. Gde su sada moja braća? Sloveniji. Je plaćan. Rusena mi manjka, moguće banka, dva nova auta, vila i bazen, ona je fenomen. Ima jednu ovu pjesmu ima. Nema kamo, uzem si ga lagano. Ne znam, mislim, ono zastanje policija, od 103 dođe 50, ostavlja me, dobar dan, zakaj ste vozili tak brzo? I ja kao fora, pa eto, vozio sam, nego da ne znaš možda Kolindu Grabar-Kitarović, to mi je tetka. Lindu, šta? Predsjednicu. Da sam malo crnogorski pozovem na vezu, znaš. No, predsjednicu. Ne znate možda Kolindu Grabar-Kitarović, to mi je tetka. Moja draga i ja i gajba puna piva. Neće da izleti, a? Dobro sam ga ja zakačila tamo. Sad je pitanje da li to snima ili ne, ali vidjet ćemo. Ti si šestok momak s okeana, bogat, lep i mlad. A kako rastegne? Žestok momak s Balkana, bogat, lep i mlad. Baš ono rastegne. Tako sam ja vježbala, znaš? Ovaj L i ne. Bogat, lep in mlad, a ne? Tjašo, imaš nešto vama? Šta? Pa pogledaj. Aj, jao! Jao, kako je slatko! Kaj sam to naredila? To je deško. Visio. Povoj. Ker ASMR. Aha. Kaj to? Čekaj, da se to odprem. Priđem. Thank you for coming and sharing this Essence and Ultra Europe story. And the free 3-day fun. Here's some makeup products for you to prepare. Yay! Finishing touch you can complete in our Essence corner. Ja, Essence naj je pelal na Ultra, oziroma dal karte za Ultra, tako da, oh my god, koliko je tle enih stvari. Pridi bližje. In jaz sem tako nosila make-up s sabo, a ne, svoj make-up, tako. Oh ja, Tjaša, eyeliner, to radimo skozi. Bleščice! Insta perfect liquid highlighter. We could dance forever, festival look set. Oh, kako kičasto, poglej to. Poglej to, kako je to kičasto. Čekaj. You're supposed to do unboxing, you know? A evo, unboxam. Outboxam. Wow. Jaj. Imaš cvetke za na glavo, pa bleščice za na glavo. I ovo trebam da stavim na sebe. Pa tatuji mislim da su. Ja, tatuji.
Se ne da imam še doma teh tujo ful, pa da jih nisem s sabo vzela, ampak. Dober. Make-up tale gubica. Fixing spray, ful dober. You Better Work Length Defining Gym-Proof Waterproof Mascara, the best. Plumping Nudes Lip Gloss. Šminka, temno roza. Čopički, jaz sem vse s sabo vzela, za vsak slučaj, a veš, da slučajno jaz... Ola Rio Eyeshadow Palette, gledaj. Same brown. Take, ki so meni najljubše, te moje rjavkice. Kako dober. In pa ful velik papirja. In pa Essence ruzek. Ampak, a veš, kaj je najhujš? Da jaz tega ne moram vzeti noter, zaradi tega, ker bi treba biti prozoren. Če bi bil prozoren, pa bi ga jaz lahko noter odnesla. Ampak, ker pa ni prozoren, po pravilih ga ne smeš. Ampak, lej, bomo videli. Kako cute, hvala Essence. Snimaj, Tjaši. Tadada! Ko je spreman za utru? Miloš bo obolel. Ampak ja, highlighter je od Essence, eyeliner je od Essence, tako kot vsak dan. Tele trapalence, pa ne vem, koliko časa bo zdržala na meni, ker jih bom po moje dol potrgala čez 2 minute. Zdaj pa gremo hiter, ajde.